Kanga usuhuze kandi ngo ikaze we tuba tugenda tubana umunsi ku munsi ntandi tuba tugenda tubana ni hano kuri KGE aho tuba tugenda turebera amakuru abagiye atandukanye. Ushobora kudukurikira kuri Facebook ushobora kwandikamo KGE, Instagram ni KGE, TikTok ni KGE na YouTube ni KGE. Niba warakoze follow cyangwa subscribe kuri izo mbuga zose ndagushimiye cyane, ni by'agaciro. Inkuru uyu munsi tugiye kuba tugenda tugarukaho ni inkuru iri kugenda ivugwa mu gihugu cy'u Burundi. Hari amagambo Perezida w'u Burundi yaje kuba agenda atangaza, gusa aya magambo si ubwa mbere yari yumvikanye ko n'ubushakashatsi bwaje kuba butangira gukorwa mu mwaka wa 2017. Uyu munsi ku itariki 2 Evariste Ndayishimiye yaje kuba agenda agira ibintu atangaza, ariko ibyo bintu kugeza na n'ubu nta gihamya kirabonwa. Reka bari byo tuza kuba tugenda turebera hamwe. Perezida Ndayishimiye yavuze ko u Burundi bwavumbuye peteroli. Yaje kuba avuga ko u Burundi bwavumbuye peteroli. Tugiye kurebera hamwe igihe yabivugiye, si ubundi ubushakashatsi bwatangiye ryari. Icyo ngusaba nuko utajya kure cyane ya KGE ubundi ugende ubisobanukirwa. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko igihugu cye cyageze ku ntambwe ikomeye mu bushakashatsi bw'umutungo kamere nyuma yo kuvuga ko hari peteroli yavumbuwe mu gace ka Rugombo mu ntara ya Cibitoki ndetse no mu kiyaga cya Tanganyika. Ibi yabitangaje ku itariki 2 Kamena 2026, aho yavuze ko ayo mavumburwa ashobora guhindura ubukungu bw'u Burundi mu gihe kiri imbere. Perezida Ndayishimiye yavuze ko igihugu gifite umutungo kamere mwinshi ushobora kuzamura imibereho y'abaturage no guteza imbere ubukungu bw'igihugu muri rusange. Aba ari naho yaje kubagaruka avuga ko u Burundi ari igihugu gikize cyane kurusha Amerika ndetse n'Uburusiya. Yaje kuba agenda abigarukaho ubwo yatangazaga, yaje kuba agenda atangaza ibi ngibi. Cyakora aya makuru yaje nyuma y'imyaka myinshi ubushakashatsi kuri peteroli bumaze igihe bukorwa mu Burundi. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye agaragaza ko ubushakashatsi bwo gushaka peteroli mu kiyaga cya Tanganyika no mu kibaya cya Rusizi bwatangiye kera, ndetse mu mwaka wa 2017 uwari perezida w'u Burundi icyo gihe Pierre Nkurunziza yari yatangaje ko ibikorwa byo gushakisha peteroli byatangiye ku mugaragaro mu bice bigiye bitandukanye by'iki gihugu cy'u Burundi. Kuva icyo gihe habayeho ubushakashatsi, kuva icyo gihe Pierre Nkurunziza atangaza ibyo ngibyo, habayeho ubushakashatsi burimo gupima ubutaka n'ibice byo munsi y'ikiyaga hagamijwe kureba niba harimo peteroli cyangwa gaze byacukurwa ku rwego rw'ubucuruzi. Nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko habonetse peteroli, kugeza ubu ngubu nta raporo irambuye irashyirwa ahagaragara yemeza ingano yayo cyangwa niba yamaze kwemezwa nk'umutungo ushobora guhita utangira gucukurwa ku rwego rw'inganda. Inzobere zitangaza ko hagati yo kubona ibimenyetso bya peteroli no gutangira kuyicukura haba hakiri izindi nzira ndende. Inzira ziba zirimo bavuga ko haba hakiri inzira ndende, ubushakashatsi bwisumbuye kuri ubwo buba bwakozwe, ishoramari rinini n'igenzura ry'ubuziranenge bwayo mavumburwa aba yagiye aboneka. Aya makuru kandi aje mu gihe u Burundi bumaze igihe buhanganye n'ibibazo byo kubona peteroli n'amadovize yinjira mu bihugu. Ibintu byagize ingaruka ku bikorwa by'ubwikorezi, ubucuruzi ndetse n'inganda zimwe na zimwe. Twagiye tubona mu gihugu cy'u Burundi hari ukuntu hagiye haburamo igitoro, ugasanga ibiciro byazamutse ku isoko. Ubushakashatsi bwaje kuba bwagaragara
nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi cya kimaze igihe kiri guca mu icuraburindi nk'iryo ngiryo ryo kubura igitoro n'iki. Reka wenda twizere ko ubushakashatsi buri buze kuba bwanononsorwa hakaza kuba byatanga umusaruro nyine, Burundi nabwo bukaba igihugu gitera imbere nacyo kikaza mu nzira z'iterambere, bya bibazo bari barimo iyi peteroli yaje kuba yaboneka ikaba yatanga umusaruro ku gihugu. Amakuru agakomeza avuga ko niba ibyo Perezida Ndayishimiye yatangaje byemejwe, mu gihe biramutswe byemejwe n'ubushakashatsi bwimbitse, mu minsi iri imbere u Burundi bushobora kwinjira mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba bifite umutungo wa peteroli, ibintu bishobora kugira uruhare runini mu iterambere ry'ubukungu mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe ubu bushakashatsi yaje kuba atangaza avuga ko yavuze ko byaje kuba byavumburwa, hakaza gukorana bwa bushakashatsi bwimbitse bwemeza ko peteroli iri mu gihugu cy'u Burundi ifite ubuziranenge, ishobora kuba yakora muri ibi n'ibi, ikagenerwa bajeti yo kuba hashingwa inganda zitangira kuyitunganya. Nyine ni ibigaragara ko amafaranga yava muri ibi bintu, muri ubu bushakashatsi mu gihe yaba atangiye gucukurwa, ni kimwe mu kintu kiba cyashobora kuba cyateza ubukungu bw'u Burundi bukaba bwazamuka bukagera ku rundi rwego, narwo rukagira iterambere rigaragara. Gusa kugeza ubu ngubu amakuru ahari agaragaza ko ubushakashatsi bukomeje, bityo ibisubizo bya nyuma ku ngano y'agaciro ka peteroli ivugwa bikaba bitegerejwe, nta makuru abihamya arasohoka. Akaba yaje kuba atangaza ibyo ngibyo, akaba yaje kuba bitangaza ku munsi ejo bundi ku itariki 2 akaba aribwo yaje kuba agenda bitangaza, ariko ubushakashatsi nyine bwimbitse bubyemeza, ubwo bushakashatsi ntabwo burasohoka ngo bujye ahagaragara. Ibi ni bimwe byaje kuba bigenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi. No mu minsi yashize hari haje kuba hagenda haboneka amwe mu mabuye adasanzwe, imitungo kamere y'amabuye adasanzwe mwa kiriya gihugu cy'u Burundi. Niba yaratangiye kuba yacukurwa nta wegeze yamenya uko byagenze, ariko bari baje kuba bagenda, n'ubundi icyo gihe yaje kuba agenda azavuga ko u Burundi bwaje kuba bwavumbura amabuye ubwoko n'ubu, avuga ko Burundi bufite umutungo kamere bukize kurusha igihugu cy'Amerika, niko yari yaje agenda abitangaza. Gusa ntabwo ari ibingibi turi buze kwibandaho, hari n'ibindi nashatse kuba naza kubabwira. Ni mu gihe Donald Trump yari ajya kwinjira muri iyi ntambara yari ari guhanganamo na Iran we n'igihugu cya Israel, ajya kuyinjiramo yaje avuga ko iyi ntambara igomba kumara ibyumweru 3. Ko bari babipanze siko byaje kuba bigenda. Iran yaje kuba igenda ibereka ubuhangange nayo igiye ifite, iza kugenda irasa ku bikorwa bya Amerika, hagiye hapfa abasirikare bagiye batandukanye ba Amerika. Ibyo ni ibintu twagiye tugenda tubona. Rero Donald Trump kugeza kuri ubu yaje kuba yamburwa ububasha bwo kuba yakomeza iyi ntambara. Ubu ngubu agomba kuba yarasa kuri Iran ari uko ibi bintu byamaze kuganirwa mu nteko, ubundi agafatwa umwanzuro, agavuga impamvu ashaka kuyitera, ubundi abadepite bakaza kuba bagenda baganira bakavuga ati birakwiye cyangwa ntabwo bikwiye. Ububasha yaje kuba agenda abwamburwa. Nubwo yaje kuba agenda bwamburwa, ibyo byaje kuba mu gihe Iran nawe yari yaje kubigenda irasa ku bwato bwa Amerika bwari bwaje kuba bugerageza kwegera ku murongo ntarengwa muri Hormuz. Iran yari yaje kuba igenda itanga ivuga ati abanyamerika bazaramuka barengeje ubwato bwabo ahangaha ni ukuburasa nta kubabarira. Iran ibyo byaje kuba bigenda biba, Iran nayo iza kubigenda irasa kuri ubwo bwato, kandi sawa gusa yaje kubigenda inarasa muri Kuwait. Biravugwa ko byaje kubigenda iharasa ibisasu, kandi bikaba byagiye bigera kuri target bari bagiye bashaka ko bigeraho. Donald Trump bakimara guhagarika ubwo bubasha yari afite, yaje kuba agenda atangaza kuri rwa rubuga rwa True Social, agenda avuga bya magambo menshi nyine bya bindi byo kwiyemera kwiwe,
murabimenyereye kuvuga ibintu yihenura agira ibiki, avuga ko kuko mu bamwe bari muri kampeni yiwe haje kuba havamo bane batora ko ububasha yabwamburwa, noneho n'abademokarati bose bifuza ko ububasha yaza kuba yabwamburwa. Abapublike n'abademokarati baje kuba bagenda bahigika nyine amajwi y'abademokarasi yaje kuba agenda ahigika, y'abashigikiye Donald Trump nyine aza kuba agenda yamburwa ubwo bubasha. Yaje kuba agenda muri bane bari bashyigikiye kampeni ye, baje kuba bagenda avuga ko abo ngabo ari abanzi b'igihugu, ari abagambanyi, kuko bari bazi biri kujya mbere, ari kuvuga ngo Irani turi mu masezerano agomba gushyira, turi mu biganiro bigomba gushyira intambara ku iherezo, ariko baje kuba bagenda bamutsenguha nyine batura ko ububasha agenda abwamburwa. Kugeza kuri ubu bimwe Donald Trump babaga bari mu nama akavuga ati Irani nitemera ibyo tuyitegeka turahita ko tuyirasaho, ubwo bubasha ntabwo agifite. Abanya-Irani baje kuba bagenda babimenya, nabo baje kuba bagenda baserebura. Urumva rero ibyo bikimara kuba yashize guhita ko agenda atangaza aravuga ati ngo Irani turi mu biganiro byiza biri buze kuba bigenda bitujyana ku musozo w'iyi ntambara. Iki cyumweru biraza kuba byagira ku musozo, iyi ntambara iraza kuba yamaze kurangira igenda ishyirwa ku musozo. Tukibaza ati niba yari yatangaje akavuga ati intambara igomba kumara ibyumweru bitatu, intambara ikaba imaze amezi 3 n'iminsi 3 kuri ubu ngubu, ibyo byaje byo yiyemeje nyine no kuvuga ko byamunaniye. Bamwe bari kuvuga ko adashoboye kuba yarwana iby'intambara, atabishoboye, akari nabwo haje ko hagenda haba amatora yo kuba yanyagwa ubushobozi. Reka rero dukomeze dukurikire turebe aho byaza kuba bigenda birangirira, andi makuru yaza kuba agenda aboneka kuri ibi ngibi cyangwa kuri ubu buvumbuzi bwaba bwaje kuba bugenda bukorwa mu gihugu cy'abaturanyi, mu gihugu cy'u Burundi, naho mwagenda mubimenyera hano kuri KGE, niho mwagenda mubimenyera. Ndagusaba kuba wakora subscribe nyine n'andi makuru azaba agenda aboneka uzaba ugenda uyabona mu bambere. Reka ngushimire wofashe umwanya ukadukurikira, njye wari ubagejeje iyi nkuru. Amazina yanjye ni Hakizimana Emmanuel. Murakoze cyane.